як мавзӯи кӯтоҳака ки имрӯз гап мезанем барои пешгирӣ, агар шумо яке мушкилот ба ҳам гирифтор шудед, шумо бидонед чӣ кор кунед. Ин мавзӯи диарея, шикамрав, яъне ки аз 3-4 маротиба зиёдтар болотар шикам рафт дар як шабона рӯз ва гӯем ки шакли моҳигира дошта бошад, ахлоқ, ин шикамрав ҳисоб мешавад. Шикамрав чанд чизо дорад, гӯем ки механизмо дорад. Як сабаби шикамравӣ ин шустани рӯдаҳо аст. Организм тамоми бадан обро ҷамъ мекунад, рӯдаҳоро мешӯяд. Чӣ метавонад бишӯяд? Метавонад ки аз ягон заҳрҳое ки бо воситаи ғизо даромаданд. Масалан, агар тарбузи шумо селитраш бисёр бошад, организм чӣ кор мекунад? Шикамрав мекунад. Барои ҳамин организм обро ҳама ҷо ҷамъ мекунад ва рӯдаҳоро мешӯяд ки ҳамун заҳрро берун кунад. Дигар метавонад микробо бо воситаи дастҳои ношуста. Ман имрӯз хуб шудааст ки мо чӣ дорем? Моеҳое дорем ки даста пок мекунанд. Обязательно истифода бурдан накун. Собун истифода бурдан накун. Собун бо собуни махсус боша ки равғани пӯста набарад. Даста хушк накунад. Ина ба назар гирифтанатон накун. Ба ғайр аз ин шумо чӣ кор кунед? Албатта тобистон аст, кӯдако бисёр вақт бозӣ мекунанд. Кӯдакоро ёд додан накор дастшӯйра. Ҳамин хона даромадан дастшӯйра дастшона дар даҳоншон бисёр набаранд, ҳарчанд ки кӯдака манъ карда намешавад, чунки дунёро ба мазза, ба лаззат мефаҳмад. Кӯдак якум дарки дунё. Вале ҳама чиза даҳонаш мезанад. Ӯ барои муҳим аст, барои ки дунёро мефаҳмад кӯдак ва кӯдак ки як одатҳои ҳамон кӯдаконаи худша дорад дар кӯчаву дар чӣ, барои ки ҷавонбинишро дигар хел. Барои шустани дастҳоро албатта ба назар бигиред. Хай ба ғайр аз ин метавонад ки яке аз аломатҳои чӣ бошад? Аломатҳои ҳамин бемории масалан ҳозира бошад, як бемории вируси навбаромадагӣ, бемории муосираш мегӯем мо. Яки ба ҳар ҳол дар ёдатон гиред. Агар 1-2-3 корро риоя кунед, шумо метавонед ки зуд аз ҳамин чӣ бемории иншои худо бироед. Якум, вақте ки одам дид шикамрав шудааст, албатта регидрон истифода барад. Регидрон оддӣ. Агар яке шумо наёфтед регидрон то саҳара мушкилитон шуд, оби бадантон бисёртар рафт, пӯстак масалан қапидед, зер кардеду пӯст дер ҷоша гирифт, бифаҳмед ки одам чӣ шудааст? Одам жидкаст, яъне ки мояи баданаш рафтааст. Барои ҳамин тез пур кардан накун. Дар ҳолати набудани регидрон метавонед обро бисёртар бинӯшед, оби ҷӯшомада. Регидрон чӣ фоида дорад? Дар баробари шикамравӣ элементҳои микро макро бадани моро тарк мекунад. Масалан калию, натрию, магнию, калтсию, ино элементҳоем ки дар равиши зиндагии бадани мо дар коранд. Барои ҳамин одам сусту заиф мешавад. ана ҳамин корро чӣ кора карданатон накор ки шумо регидрон истеъмол кунед. Метавонед се чизи халқира, як рецепти халқира истифода баред. оби сабзӣ, сабзиро аз чорка гузаронед, дар доқа гиред, обоша гиред. Шумо метавонед агар соковижималка дошта бошед истифода баред. ҳарчанд ки ҳозир сабзи аз доруҳо чӣ шудааст, қиматтар шудааст, вале ба ҳар ҳол бисёр чизи хуб дорад. хосияти манъ кардани шикамравӣ дорад. дуюм, шираи биринҷ. Биринҷа ҷӯшонед, камтар намак кунед, шираша худи биринҷа не, оби ҳамоне ки меҷӯшонед ҳамона нӯшидан накор. Масалан барои кӯдако як қошуқи, кӯдаки майда бошад, 2 бор одамои калон ним стакан. Масалан саҳар агар оби сабзӣ нӯшид, дар пешин шираи биринҷа нӯшид. бегоҳ агар ҳозир хай кам аст, ҳарчанд вале оби анора, ҷафида анора ки аз соковижималка гузаронда, шумо метавонед ки оби анора нӯшед ба ҳамин ним стакан. ин се чизи халқӣ аст. ва бидонед барои пешгирии ин як кор кардан, бидонед ки чӣ хӯрдестед. масалан баъзеҳо тез аз хӯрдани мевагӣ сар мекунанд. шумо кӯшиш кунед ки мевагиро дар охир бихӯред. дар охири ғизо ки хӯрдед, баъд мевагиро истифода баред. мевагӣ тер якум агар равад, метавонад ки нороҳат кунад шикама, тоза яъне ки ангеза раздражат кунад рӯдаҳоро ва рӯдаҳо шикамрав шаванд. яъне бидуни микробу бактерияву бидуни заҳрҳое ки гуногуни одамо истеъмол мекунанд. масъалаи дигар ин чӣ ҳаст? ҷӯшондани ҳама чиз, тоза кардани ҳама чиз.
سوم دستور شستن است. از صبح نه مخصوص کودک‌ها را دقت بدید. کودک‌ها از بیرون می‌بینن بازی میکنن، هر چیز را دست میکنن. البته دهانشون رو بشویید، دستاشون رو بشویید و هیچ سیاد بدید که کلانسالا در نگذره. کلانسالا حساب کودک‌ها کسل میشن بسیار وقت اشکمرا. انا همین چند رعایت کنید. همین که دیدید قوت گرفتید، پوستتون باز در حالت زیر کردن جای خودش تیز میگیرد، فهمید که شما آبی بدنتون بسنده است. اگر ریگیدران آب بسیار بخورد آدم اتیاک میتید، کمتر وزمینی در چی میتید، در گروده ها میتید، آدم میتواند که اندک ورم کند. ولی از این هم خواطر نشوید. اگر آبی بدن بسیارتر رفت شما رینگر مانید، یعنی که چک چک مانید تا که آبی بدنتون رو درست کنید. کوشش نکنید که تیز داروهای آنتی بیوتیکی بخورید. چرا داروها رو ممکن است تیز در شکم را داروهای آنتی بیوتیک خوردن؟ داروهای آنتی بیوتیک میتونن یکی از سبب‌های انگیزه یافتن بیماری شکم را اگر میکروب باشد بکشن و یا نیست کنن. ولی در برابر این باکتریاهای فایده آور شکم هم میتونن که نیست کنن و آدم‌ها در حالت دونو درست استفاده بردن داروهای آنتی بیوتیکی دیسباکتریاز میشن. شما کوشش کنید که مثلا چیزی خلقی در ما جرعات حرارت خانگی کنید و جرعات بسیارتر استعمال کنید که چون که باکتریاهای فایده آور دارند برای ما. شما میتوانید که از بعضی داروهایی که همون باکتریاهای زنده را خشک میکنند و استعمال از آن میتونید استفاده کنید. میتونید برای حل کنی را درست کردن خیلی داروهای حل کننده بنوشید. اگر روده ها قوس گرفتن یعنی محکم شد میتونه که داروهای کشاینده با مانند پلاتیفیلین و مانند نوش و استفاده برای که روده ها را کشایید. ولی قاعده اساسی تبابت بیماری شکمرو این استفاده مایع هایی است که با مانند ریگیدرام از خلقش ما گفتیم. پیشگیریش این غذاهای درست و سالم خوردن، غذاهای تازه و درست خوردن و دست و گیگین شخصی را، بهداشت شخصی را رعایت کردن. همین هم فکر میکنم که شما در خانه‌تون پهن میکنید، گپ میزنید یک دیگر و این سبب بیان میشه که بیماری شکمرو که یک بیماری معمولی در تاجیکستان ما میشد. این سالهای آخر بعد همین چی میگیم که تازگی زیاد است، دستا را پاک میکنن، تازه میکنن، ما کمتر میبینیم بیماری های شکمرو. از همین لحاظ برای شما اطلاعات خوب است که شما خودتون انشالله